اه. بصوا بقى النهارده انا هعمل حاجه حلوه للعجال بدون اي حاجه، بدون دقيق، بدون لا بزيت، بدون سكر، بدون اي حاجه، بدون دقيق، بدون بيض. شوف بنت حرقت المفاجاه ازاي؟ حرقت بس بزيت اهو. لو اعرف ما كنتش عملت، بس يلا بقى كنتش شربتكم. وهنا الانبوبه اللي بعد البوتاجاز هيرخم علينا. كفايه بقى، مش التومين جه بقى ازود فيها انا بقى، ازود زيطه بقى جامده انا بقى. بيقول لي رعايه اخر 15 يوم ولا كده في الشهر. ثانيه بس كده، مزيتي قدح لا اوطي البوتاجاز واظبطه. يلا نكمل مع بعض. حرام عليك يا لندن، دي بشتغلي لندن خلاص كده اتحرقت. الزيت قدح كده اهو. نحط ايه الشعريه، شفتوا حاجه حلوه بدون بيض بدون دقيق. طب كده والنبي خلي حبه الرز. يلا خلينا ناكل يلا. حاجه سهله. حد جرب الاكله اللي عملتها؟ طب والله طعمها حلو قوي. الواد عمرو بيشربطني فيها. الا بقى لما تكون معموله باللبن، وانا ما جربتهاش، بس طبعا بقى اللبن حكايه. تعالى يا عمرو شوف الحياه بتاعت امك يا عمور. تعالى بص كده، خد لك نظره. اما ظبط النظره الحلقه دي انت عارفه فشتنا يا ولاد. اهم حاجه نكون مهديين عشان ما تتحرقش. وركزوا مع الشعريه عشان برضو ما تتحرقش، ما تبقاش وحديه وحديه. يعني في الاول اخد اكله حلوه والله. انا عماله اخبط كده في النور عشان النور بتتشبك كده. هو الاول الكاميرا عامله ايه؟ دي صدقه جميله. صدقت ملان بطاطس. احنا زيتنا قوي في الزيت بصراحه لما خربناها على الزيت بالزيت. كفايه ازود كمان شويه. مش مشكله. يلا خليها تاكل. يبقى نجيب رز ب5 جنيه شعريه. كفايه اهو. كده هضطر ازود شويه زيت عشان لما تستوي متبقاش عامله ناشفه كده ورخمه. عايزين تحطوا فيها حبه رز ماشي، حطوا وتبقى رز وشعريه وخلاص، وعناها لبكره مع مع الطبيخ، يعني حبه طبيخ اي حاجه. بس والنبي كفايه. بس دخلت بكل قوتي، عايزه اقبض تاني، وحشني القبض والله العظيم. بصي يا بنتي يا شيخه، شوفي تعالي شوفي امك عامله ايه. السكر لسه. هو فيها سكر كمان؟ طب اجي نعمل الرز وخلاص بكره. يعني مش هترز وخلاص. العسل بتاع بس كنت طايله يا ولاد. كنت في قلبي يقول لي بحبه قوي. كبرت. صبيه يا شروق. بس هو لسه اصلا، بس هي شكلها في البتاعه بيضه لسه، بس هي بدات تحمر. بس بعد عشان انا عاملاها لازقاها في الستاند، لازقاها في الايه هنا بيضه. والله ولا شويه. لا شويه هي اتحمرت خالص اصلا. لا لسه برضه شويه بتحلقها من فوق. محمد تعالى حط السكر بقى. خلاص. لا شويه عشان محمد شويه كده بس جهزوا السكريات. وكيس السكر غالي ده القلم. يعني نحط السكر بس لا على السكر فكره قاعده عايزه تشوف عشان لو حطينا فيها سكر ما تهمش الميه. خليها ميلاد تغسلها شطورة غيرها بقى. السكر بقى سكر. اللي عايزه مكرمله وعامل حط سكر من دلوقتي. احنا مش عارفين عايزينها ايه، عامله زي الكنافه. ثواني يا شيخ. عايزين تحطوا فيها حبه مكرونه، عايزين تحطوا فيها حبه مكرونه ماشي، وخليها طبخ لبكره ماشي وشويه طماطم براحتك. حاطين برقت ازاي؟ طيب انا الرز
باميه شويه ملوخيه احلى. وافقت؟ طيب هي وافقت خلاص. وهي بقى يلا ماشي. يلا. ايوه دكتور قص. تبقى شوف كل فتره عاملاها لها. لما تاخدي كده تقوم جايه كل الناس كده. بص بسوي ازاي هي شويه باينه كده حمرا كده. شو مكتره وبترتل كده ولا ايه؟ هي كده حمرا وبترتل كده ومسكره. ايه لسه بدري، لسه بدري. 12 والله. واحده بالظبط. عارفين احنا بنعمل وقتها الساعه 1 بالظبط. قولوا يا بنت شغاله يا بنت. قولوا بتصور. بصوا بصوا عامله ازاي. خلاص يا عليكي يا ستي. هي باينه حمرا ولا مش باينه؟ لا تكون مش حمرا وبترتر. اه دي قمر، دي قمر. اه نبقى عسل عسل. انتوا بتغلوا شويه ميه. سكر يا سكر، سكر يا سكر. يلا أنا ولا بقى عندي شوية من ده. ايه عشان بطل قرف. خدي قولي امشي. والله خديني. بس احنا بنحبها مسكره شويه. اه والله. مسكره في ايديها كده ورخمه. صح يا بس خدها. يلا هنعمل ايه يعني؟ اصرف ما بالجيب ياتيك ما في الخير. احنا بقى اول الشهر بقى. اول الشهر يعني لسه جايبين الدواء اصلا اول امبارح. فعشان كده ايه نزود فيها بقى. نعيش عيش اغنياء بقى اللي عندنا سكر وزيت. بس بصراحه انا شايل الكيس ده اصلا السكر ده شارياه. وهو كده كفايه. السكر ساح. هنزل بالميه الجاريه ما يكتر يعني. كوم املوها ميه. عبوها ميه. نعم هي دي. برافو عليك يا اختي. هذه بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر. وطي يا عمرو التلفزيون يا عمرو عشان ما اخدش حقوق يا عمرو لو سمحت. ممكن اخد حقوق طبعا ونشر تقوموا جايين قافلين من الفيديو. ربنا اعمل ايه ساعتها بقى؟ يعني مجهودي اهو. بس عمرو شغال التلفزيون. يلا بس مش لازم. هذا شو حطيت بقى البتاع بقى الصينيه دي. شوفوا اي حاجه في الصينيه دي. اسم الله عليك يا سمسم. بطي يا شو بعد اذنك. المهم ممكن تكون عايزه حبه سكر. اه عايزه سكر ايه؟ سكر يا بنت. يا بنت يا بنت سكر يا بنت. انتوا شغالين انتوا شغالين بتخلوا حقك شغل النهارده. وطي يا عمرو يا رب النهارده. انا غلطانه عم ريحه حلوه. انا غلطانه. ولا حاجه يسمعك. مفيش مركب بلا. فين يا بنت البتاع تخفل؟ يا ماما يا بس. بس بقى اعملها سنه اخد بتاعه. بص يا بنت المجنونه هنبص ايه كده. يا كشتوي. وانا غطيت عليها اهو واسيبها شويه بقى كده. واروح بقى ايه اقعد شويه اهدى شويه انسى عقبال ما تستوي كده تبقى ايه محندقه ومسكره كده. سلام دلوقتي ونرجع بعد ال5 دقايق. باي دلوقتي. طب بصي 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 على الحلاوه يا غلازي. هي اللي عايزه برضه شويه مهدي عليها بس تلزق كده. انا مش بحبها ما بتلزق بصراحه. بصوره بقى كنت كلها طريه. العب يا بت العبي يا بت يا حلوه يا بت. العبي يا حته قمرايه. حاجه حلوه ما كلفتناش 10 15 جنيه مش مشكله. انما صينيه الكيكه بتكلفنا 50 جنيه.
منها الكيكه اللي غلي كده بمزاجها. عارفين طعمها؟ اقسم بالله العظيم خطير خطير كده. هقفل بقى وما تستوي خالص اروح جايه مفضيها بقى وتشوفوا الحلاوه بقى. ولازم افضي مش لازم افضيها وخلاص. واو على الحلاوه واللذاذه والطعام. طب خلاص يلا احنا بناكل بقى ماشي. بصوا يا ريت كنت عملت الكيس كله كده. استوت اموره صبيه جميله. وسلام مربع للجدعان وللبنات قبل الجدعان. يلا سلام. ادوقها الاول سخنه باشا. ايه ده ايه ده؟ ايه الوحشه دي؟